tongue twister ማለት tongue plus twister, right? So tongue twister ማለት phrase or sentence ኮይኑ ልማል ልኸብድ ቃል ማለት እዩ። So tongue ማለት መልሓስ ትኾን ተሎ twister ማለት መልሓስኻ ዝጥምዝዝ እና ጠቕላላ ታይ ማለት እዩ ንምባል ዝኸብድ ቃላት እና tongue twister ታዩ ጥቕሙ ተልኹምኒ tongue twister ዋና ጥቕሙ ታዩ ሓደ ኣፍና ብጣዕሚ ልክፍታሕ ይሕግዞ ኣላይ fluency, right? It helps you to be a fluent speaker. ብጣዕሚ ልሓሸና ምንጋር ክእለት ልክልካ ብጣዕሚ ልሕግዘካ መበልሳሳይ ታያ pronunciation. So pronunciation ማለት ናይ ቃላት ኣወፃፅኣ ናይ ቃላት ኣደማምፃ ማለት እዩ እና tongue twister እዚኦም ካብዚኦም ብላዕሊ ጥቕምታት እኒዎም ንስኻትኩም tongue twister ብምድግጋም ተንብብ ተለኹም ትናገር ተለኹም pronunciationኹም ብጣዕሚ ልሓሸል ክኾን fluency ብጣዕሚ ልክውስኽ እና ኣፍኹም ልክፍታሕታ ብጣዕሚ ክሕግዘኩም ማለት እዩ Hello Point family. Hello Point family. I'm God KB. Last time we've been observing about tongue twisters. Last time حلف ጊዜ ብዛዕባ ታይሪና ነርና Point family. ብዛዕባ tongue twister. ታይሪና ነርና if you understand ሪና ነርና ኢና YOLO ሪድ ሎሪ ሪና ነርና ኢና I so Suzy ሪና ነርና ኢና I scream you scream ሪና ነርና ኢና Purple paper people ሪና ነርና ኢና እና ሎማ ኣንቲ ኣውዝና ሎማ ኣንቲ ለሰና ብዛዕባ እንታይ ክንርደለ ሙሲልኩም Mr. Peter ትልያ እና ኣውዝና መጀመርያ ታይለኩም ነይረ pairing consonant ልበሃል ነይሩ pairing consonant ፐ ለልና ነርና ላምታ ይغير ላ በ ይልغير ተ ለልና ነርና ላምታ ይغير ላ ደ ይልغير ማዚ ይልغير ተ ላ ደ ይልغيرሉ ማዚ ልኾንሎ ያ ተ ኣብ ክልተ ቫውል ማእኸል ትመጽተሎ ላ ደ ይልغيرሎ ዝደዚ soft d, right? soft d ሸን አር ለለታ ማለት እዩ so for example water ነረታ ይኾንሎ water ከዚ ተ ኣብ ክልተ ቫውል ስለልመጽእ ታይ ትኾንላ soft d ትኾንላ water ይብለኹም so would you please give me water yeah ማይክ ትንትኽሎ may I have a water may I have some water ማይክ ረክብ ይኽእል ዶ ማለት እዩ so ተ ኣብ ክልተ ቫውል ትኾን ተላ ማለት እዩ ናሉ ማዓንቲ ንሪኦም ሚስተር ፒተር ያትል ሚስተር ማለት ያ ማለት እዩ አቶ ወይ ጎይታ ወይ ለለ ብና ፈረንጅ ተሪኹም ሚስተር ናይ ክብሪ መጽውዕ ማለት እዩ አቶ ለማላክን ሚስተር ፒተር ያ ፒተር ናይና መጽሐፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት እዩ ፒተር is ጴጥሮስ ይኾንሎ እና ሚስተር ፒተር ያትል አርስታ ናሉ ማንቲ ተ ላብደል ቀየረሉ ፓርቲና ክንሪ ና ኣብዚያ ሚስተር ፒተር about መጀመርያ ግንሲ ንእሽተን ክድልላ ቃላት ይለል ሓሰኹን ደም ገረክ ገልጸልኩም ና መጀመርያ ታያ about ማለት past tense ያ ናይ ምንታይ ናይ ባይ past tense about ትኾንላ ከዝላምነት ከስተ ገዜ I buy a pen ይብለኹ እትማል ገዜያ I bought ይብለኹ ማለት እዩ I bought a pen, I bought a car, I bought a house, whatever you bought, whatever you buy, you say bought ይኾንሎ ማለት እዩ past tense bought ይኾንሎ ቃሊቲ ክንሪያ ለልሓሰቡ ታዩ ያ ቃሊቲ better ከዚ ዘን double t ለለዋ ታይንን ንበሃለዋ ከም ዲ ና አር ንበሃለዋ ምክንያቱም ኣብ መንጎ ክልተ ቫውል ስለልመጻ ማለት እዩ ከዛ ሃምያትን በላ በረ ያትን በላ ያ ትሪኩም ናድያ ያ በረ ያትን በላ ማለት እዩ በረ ማለት ከታ ማለት እዩ ኣብ እንግሊሽ comparative ይባሃል ነው superlative ይባሃል ነው ንሓደ ነገር ምስ ሓደ ነገር ተነጻጽሩትና comparative ይባሃል ከዝላምነት good ማለት ጽቡቕ ማለት እዩ better ወይ better ማለት ለታ ማለት እዩ ለሓሸ ካብ ጽቡቕስ ለሓሸ ብዙ ብጣዕሚ ብሉጽ ኸታይ ንብሎ best ንብልና ማለት እዩ so better ማለት ለሓሸ ጽቡቕ ማለት ኣክሊ better ኻሊታይ ነው butter b u t t e r butter ያትን በወረ so butter ማለት ለለ ክልተ ቫውል ስለላ ታይ ትኾንላ ከም ዲ ያትን በላ so butter እናልና so butter ማለት እውን ጠስሚ ይኾንላ butter ጠስሚ ኻሊታ ገሪያትና ያ b i t t e r b i t t e r ታይ ትኾንላ bitter ትኾንላ bitter ከዝውን ዘንዳብልቲ ዲና አርጌርና ነንበለና ፕሮናንስ ንገበረና so I mean bitter ትኾንላ so bitter ማለት ከታይ ማለት እዩ bitter ማለት እውን መጺጽ ማለት እዩ bitter ማለት መጺጽ ኻሊቲ ታያ make ማለት እዩ make ማለት ታይ ማለት እዩ
ያ ሜክ ማለት ምስራሕ ሜክ ኢና ንብል right ከዚ ዝኾነ ነገር ኣብ ቦታ ዝተሰርሐ እዩ ሜክ ንብለና ማለት እዩ ናይ ሜክ ፓስት ቴንስ እንታይ ይኾን ሜድ ይኾን ሜድ ማለት ናይ ሜክ ፓስት ቴንስ ካልእ እንታይ እኒኣ በት ማለት እንታይ ማለት እዩ ግን ነገር ግን ክንብል ኮይና በት ንብለና ማለት እዩ ስቀጥታ ላብ ናይ መዓንቲ ትሰርና ክነኣቱ ማለት እዩ so Mr. Peter ያቱላ Mr. Peter bought a better butter to make the better butter but the bitter butter made the better butter yeah sorry Mr. Peter bought ማለት ታማቲ Mr. Peter አቶ ጴጥሮስ ታይገዚዮም a better butter ሓሸጥ እስሚ ገዚኦም ካብዚ ቅድሚ ኸ ዝነበሮም ሓሸጥ እስሚ ገዚኦም ንምንታይ መስለኩም to make the bitter butter ቅድሚ ኸ ዝነበሮም መፂፅ ቢተር ታይና ነርና መፂፅ ቅድሚ ኸ ዝነበረ መፂፅ ጠስሚ ፅቡቕ ምንታይ ክኾነሎም ሓድሽ ጠስሚ ገዚኦም make ባረ ኢልና but the bitter butter ነገር ግን ዝመፂፅ ጠስሚ made the better better right but the bitter butter made the bitter butter ነገር ግን ዝሓድሽ ጠስሚ ልገዝዎ ብዙ ሙዙ ነበረ ተሓዊስስ እንታይ ገይሮ መሲልኩም መፂፅ ኮይኑ ኸዚ right so ጠቕላላ ትርጉማና እዚኣ እንታይ ትኾንና መሲልኩም ሚስተር ፒተር ሓድሽ ጠስሚ ገዝዩ ኣቶ ፒተር ሓድሽ ጠስሚ ገዝዩ ነገር ግን ንምንታይ እዩ ዝሓድሽ ጠስሚ ገዝይዎ ብዙ ነበረ ጠስሚ ፅቡቕ ክገብረለይ ሓድሽ ጠስሚ ገዝዩ ነገር ግን ዝነበረ መፂፅ ጠስሚ ሙዙ ሓድሽ ተሓዋዊሱ ዝሓድሽ እንታይ ገይሮ መፂፅ ገይሮ ልል ትርጉም ነይዎ ማለት እዩ alright so ንቐፅል ምሳይ ክትደጋግምዋ ኢኹም ማለት እዩ so point family እዚኦም ብምድግጋም ኢና ብጣዕሚ ማስተር ክንገብሮም ንኽእል እንደገና ንብሎም ሓደ Mr. Peter bought a better butter to make the bitter butter Mr. Peter bought a better butter to make the bitter butter Mr. Peter bought a better butter to make the bitter butter Mr. Peter bought a better butter to make the bitter butter ቆላ ማለት እዩ so ላብዚያ ብምቕፃል but the bitter butter made the better butter 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 nice ምሳይ but the bitter butter made the better butter ስለዚያ ብሓደ ንገማ መጀመርያ butter butter so butter bitter butter but the bitter butter made the bitter butter nice see yeah but the bitter butter made nice alright so بጣዕሚ ክንደግሙኒና ማለት እዩ but the bitter butter made the bitter butter 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 እስከ መጀመሪያ ስንጀምር Mr. Peter bought a better butter to make the bitter butter but the bitter butter made the bitter butter سبحانه Mr. Peter bought a better butter to make the bitter butter but the bitter butter made the bitter butter يا نايس زي بمتانا ماستر كنقورن نخل بمدقيقام مالتي بمقيقاي دقاقي مخاب مال ماستر يقبري نفتنتنا نوسخ Mr. Peter bought a better butter to make the bitter butter but the bitter butter made the bitter butter Mr. Peter bought a better butter to make bitter butter but the bitter butter made the bitter butter يا أخذ فتنتي لو سوقي خلوكم مالتي so Mr. Peter bought a better butter to make bitter butter but the bitter butter made the bitter butter Mr. Peter bought a better butter to make bitter butter made the bitter butter هجيرني خو يا بتعمي أنا سليل تلامو من خوي سخاتم ناس بملمات بتعمي ماستر تجورو يا خو مالتي بدن بيدخلوا
Mr. Peter better to make the better but the better يا وانا كنخلي نقبل أزن سلستين better حدا نلسي better بيرة بارة بيرة بيرة بارة أزين سلسين دقاقمنت لنا قلل كلنا أي So Mr. Peter bought a better butter to make the better. But the better made the better. Mr. Peter bought a better butter to make the better. But the better made the better. Mr. Peter bought a better butter to make the better. But the better made the better. Alright, Pont family. I'm نقولكم زين thank you sir زين R sound, L sound, S sound. عمي ما صار لك نقولي لحق زنا. حنت نجارك تقارص عليك بوكم نجارت هاليا مدقيقامي practice makes you perfect right بمدقيقام كل نجار ما صرت تقول تخليها نا إنجليشون حتصير جزء بتعمي هم الغيار يعمل don't be afraid to make mistakes جيجا كيتفرح right وزحتينا عقم لها لينا فلتت لها لينا خلت لها لينا مدقيقام مفرحين سو ندحر مدقيقاي ليتفرحون سول خان دحر تناجر خون قال عمره خال مسألة قالت يا ندحر سو خا practice تجور خون قا conversation دحر تجبر لها خون قا أحس الجزء اللي تم حشل المقنعتي لي خالتي مدماتيا عمية محشل لحسوتاي خالي listening يا listening مالت مسمعي لمتايتاك نسمع لك بينا بإنجليش بودكاست هاليوم بالعمدة ناي راديو تعبيات هاليوم كبي watching movie فيلم بمرأيك خون خليو تعمي سلو لخون الميوزيك تهلم تعمي نسلسات قليل كنردهم نخلهم عينة ميوزيكات تهلم ميوزيك بمدماز خون خليل إنه زيناتات إنه CNN إنه BBC إنه ساتهم زيناتات بمكتل بنسمع قلتنا تعمي كم حشنا يخلي إنجليشنا thinking English مالت بإنجليش محسابي زيا بتعمي لا إنجليش اللي غيرت لي تهله thinking English بإنجليش محساب همي مالتي بإنجليش محساب يا غزلام نسي أبزيا نيخو تحري رزقة ويتحري لسني لم تايك خديه لا جزاك كون خلي عرختي مجناي كون خلي so عرختي مجناي لول لا إنجليش غير له so after my lesson I will pay visit my families رزقايس بيتسري كجونيمية لول حساب تحليسو لم تغير له لا إنجليش غير له مالتي so after this I will pay visit my parents I will pay visit my friends عرختي كريمية وي باسكتبول كتعاوتي كل تخوينا after this I will play basketball so خونا نقرت هالو إنجليش محساب لا إنجليش مغيار أبكاوينا للو نقرت لا إنجليش بمغيار حتى جزيك نخلنا رأي talk to yourself so مبرعيتي أدخل لا رأيتي talk to yourself لو علقة من نقار بإنجليش هذا الجزء some of the people might think like that's being crazy how could you talk to yourself they might ask you this but I'm telling you this is a better way to talk to yourself لو علقة من نقار خزلخون topic اللي خمسة علقة من الزتاي بعلقة بينخا practice نقار right حد لسنات تهلم عاول خب من باب تعمي الحجز pronunciation خب تعمي كم معش الغاء بعلقة اللي confidence لو استقيل خد تايناني نازيا talk to yourself don't ever afraid to talk to yourself don't ever think like you're crazy when you talk to yourself right so don't be afraid to talk to yourself so number 5 is thank you sir حمشيتي للمسخواتايو حمشيتي thank you sir تاينانيرنا thank you sir مالت لمال لخبد قالات دقاقيم خب مال انجليش خاك محاشي فلونسي خاك محاشي right عم خبت لخون قالات كتقولهم يخا thank you sir مبر حمشيتي thank you sir دقاقيم خب مال ناي من نقار خلتها تعبي خمالتي زو channel زي سبسكرايب بمقار خالو ساعات لكوز حمشير بمقار لايك بمقار أقول سالك تمهارو تدولي نقرتهالي أو كومنت بمصحف channelنا كعبي غورو سابورت غورو حدش سيلة سناتكم وتصلكم يوم Pont School of Languages subscribe share كي ترسيهم thank you very much see you next time